ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, ҳама каса умедворам ки хуб ҳастед. Дӯстони азиз, наворе ки барои шумо тайёр кардагӣ ҳастам, мемонам ҳатман то охир тамошо кунед, чунки дар он ҷо мо ба шумо нишон медиҳем вохӯрии муҳоҷиронӣ ки дар як вақт дар стройкаҳо, дар магазинҳо, ҳамчун савдогард, ин ки дар такси, дар ягон корҳои вазнин дигар кор мекарданд, ҳамин корҳоро партофта ба бизнес гузаштанд ва ҳамаашон ҳоло дар Wildberries бизнес мекунанд ва як қисми онҳо аллакай муваффақанд ва як қисми дигараш хело муваффақ аст ки дар як моҳ 10 миллион рублей оборот дорад, яъне ки савдо мекунанд дар як моҳ 10 миллион рублей. онҳоро мо ҷамъ кардем, кадомеш слаби аст аз нағзтараш ягон чизҳо мегирифт, контактҳоро мегирифтанд, баъзеҳоаш аллакай производствои худро дорад, цех дорад, кор мекунад ва ҳамаи онҳо шогирдони курси мо ҳастанд, курси Wildberries барои тоҷикон. мо онҳоро ҷамъ кардем ки ба якдигар шинос шаванд, чунки онҳо фақат якдигарро дар телеграм ва чат медидан, суҳбат мекарданд. Мо онҳоро ҷамъ кардем, суҳбатҳо кардагӣ ҳастанд, хеста гап задагӣ ҳастанд ки чӣ хел аз вазбиниҳо тоқат карда ба боло баромада расиданд, кадом корҳоро мекарданд ва ба ин корҳо гузаштанд. Яхелаваш мега ман цех доштам барои мошин таъмир кардан, оҳиста цех ҳама асбобу калиду ҳама чия бароварда партофтам, компютерро оварда мондам, офиси Wildberries кардам ҷои кораман ва ҳамчунин историяҳо бисёр аст. то ба охир наворо дӯстони азиз тамошо кунед, шумо ҳам мотиватсия мегиред, шумо ҳам мефаҳмед. Ва рӯзи 20 январ мо вохӯрии калон дорем ки 300 нафар ҷой мешавад, қариб ягон 280 нафар аллакай омадагӣ аст. Ба ҳар ҳол барои маълумоти пурратар гирифтан ссилкае ки дар описанияи видео ва дар комментария ки ман прикрепит карда мемонам, дароед. Дар он ҷо маълумотҳои зиёдтарро нисбати вохӯриҳои мо, нисбати курси мо, ҳатто курси бепул ҳам ки барои мардуми тоҷик пешниҳод кардагӣ ҳастем, метавонед дароед аз он ҷо курсро биомӯзед. Ҳамааш барои шумо аст. Видеоро тамошо кунед. Маромад, худова нигаҳбон. Хуш омадед бачаҳои пешинарам, ҳазору омад. Иҷа бачаҳо айпатокҳои якум дуюм ҳастанд ки вообще дар ҳамин ҷо ягон пользам намегиранд. Барои польза додан омадагиам, барои шумо омадагиам. ҳазору омадшон мегим. Акаи Илҳом ҳастай, акаи Абдулло ҳастай дар иҷа, дигарҳо ҳам мумкин бошанд. дӯстои азиз, ҳозир микрофона ята метиҳум. ҳар як кас мехеза дар бораи худаш удувухсла вақт гап мезана ки масалан ман Ҳабибулло Қурбонов бачаҳо хай на 2017 дар Москваем аввал дар чӣ коро кор мекардам, хай на ҳозир маркетплейс даем ки дар садовод будам, ҳозир дар маркетплейс ина хай гузаштам, ё дар стройка будам, ё такси кор мекардам, параллел на ҳолиам кадомша кор кардаистам. Амихали ҳунаро дорем, ина боша ягон пешниҳодо аз тарафи бачаҳо марамат ҳамкорӣ мекунем. Мисол да, ёки як хелаш мега хай сар кардаем, боша ягон производство дошта бошем бачаҳо, ягон фикро боша, ина хай мо тайёрем қатишон ҳамкорӣ кунем, бор обеспечит мекардаги бачаҳо бошанд. Агар бошим баъд ман дар вақти вохӯримон, дар вақти гапзанимон ҷоҳотон алиш мекунам. Чанд бор ҷо алиш мешавад ки бо инаи мардакози уно мардакоро намешиносанд, ё боша ёшо намешиносанд. Барои хотири хеле алиш мекунем. Мақсади асосӣ шумо шинос шавен, изо накашен. касе изо кашид бой дод, шарм накунен. бародар хеле чином дорӣ, бародар хеле чином дорӣ, рақамота бите, ҳамин хеле шинос шавен. Як чӣ кора мекунӣ, чӣ полезни метавонам бошам барои ту мода чӣ полезни метавонӣ бошӣ. Чунки иҷа ягон гӯштин наомадаем ки ҳар кас ҳар хел интерес доштагӣ боша. ҳамаон барои маркетплейс, барои Wildberries омадагем, интереси ҳамамон як хелай. Любой кас дар ҳамин ҷо метавонад ки дар любой кас полезни боша. Правильно? Барои ҳамин хотир бачаҳои азиз, марҳамат, максимум шинос шавен, контакти якдигарта бигирен. ӯ телеграм канале ки шумо ҳастем, ҷо ранги як семья, ранги як оила меша барои шумо. Акаи Илҳом, бародарон Илҳомҷон, ана ҳозир дар валейкум ассалом, ана ҳаста ай командаи шумо, ай группаи шумо, нафарое ки ту вообще намешинохтӣ, баъд шинос шидиву ҳозир не только партнёр, бародарену хеле ҳар ҳафта ки мумкин ҳар шав бишинен, чой бихӯрен, суҳбат кунен, ояндаи бизнеса гап занем. ягон каса намешинохтам, дидагиам набудам. ин ҳамин ҳолат иштирок накарда будам да тоза. баъд омадам ҳамин вохӯриҳода кадом вохӯри буд?
اینم خیلی واخری اینم خیلی بود اکسلرو ایستادیم بچهای تمام کردگی کورس رنگ شما بود یادگاریش ما قد شناس شدیم اوزی گلتا 5-6 نفر شما قدی رفت آمد داریم بور میگیریم و هم بور میگیریم یا کی زکاتمون بسیار در جای لاگین و پارول مگازین در دیگرتون ایتیم از پس تاکر از دعوت که بوری مرا بار اینم خیلی ایوزه خیلی سوالزو ما در هسته ده از دامی چیزی من چیزی 4 کس در مگازین 4 کس نفر در تلفن من که میبینیم شما سال چون میتونم یا مرا سال میتونم خیلی سوالزو هسته گپ نیست از اون آماده کب اینه یک مثال بود که ما شما در خواستم مثال نشان تیم کورسی منیجری با 2 نفر برادر از همکاری کردیم کورا اکنون سر کردیم در مگازین وای کار کردی از نام سر کردیم این ایپی وایو знания شما هم خیلی یا منیجر تو 3 تا 4 تا مگازین پیش بودا میتونه هم خیلی سر بلو مقصد اومدن اینجا که مثال بعضی سوالای هستن جواب بگیریم با سوالا او شبا با بعضش جواب گرفتیم و چنین 10-15 مینوت باید از اون توال دیگه بسیاری برادران مثال پرده هستن مقصد میکنن ما با مصنبه بزن مقصد میکنیم دو بعضی تخصیص هستن بهترین اینه برادر منیجر خونده علاقه دی پر پیش برده است بعضی میگن که ما نداریم گراجدانство بسیار بچه‌مون امین استودنت‌ها ما همین در فکرم بود نه کلاس توری اومد بسیار استودنت‌هایی هستند که در مسکو کامپیوتر زور میفهمند نه که گراجدانство ندارن امکانیت پول ولاژیت کردن ندارن برای دوال برس مگازین اوی کردن لیکن عقلشون زور میگیره знанияشون با قوت ای بچه‌ها یوشان کامپیوتر زور میفهمند خیلی بچه‌ها تیز مگازین پیش بودا میتونن یا خیلیش 24 ساعت در سر کامپیوتر اشتراک کانتر استرایک بازی میکنن یا کامپیوتر رنگ ساعت ریزه میکنن میخرن اسم پارتویانش اگر یا کورا یاد بگیرن یا لوچ میشون کدامایی که مثال چای خونه دارن نمیدونم در مسکو ورچای معاش 650,000 برای آدم اگر پرابلم نیست که ولایت کنه اینم خالی استودنت‌ها را بخونونه یا نول بخش بگیره بتیا این مرد خودش آنالیز میکنه رینکا این خیلی مرد خودش بورا میواشه دالشی قطعی های پارتنر میشن در پایین ترین درآمدی همون وراج میشه یکی هم چای خونه دور یا یکی هم باودار که دست خدمات کار میکنه متاسفانه کامپیوتر صرف هم نمیره و اینترنت و هم کارش از ساعت تو بگیره اپتون برجام کنی ایدام کارش مثال دا این الحمدلله همیشه با چشمای خود دیدم مال دست بخود خان تا بزن حتی که دویم شما پریمیر نگر چی نباشه مخفی نباشه در یک هفته چند خواهی عبارتون عبارت سعودوش فقط عبارت یک هفته 500,000 نه یک هفته زن چی روزش 100,000 پریمیر نه چی میفروشی؟ ایگروشکا این همه پرده گفته خوانی مرده ایگروشکا فروخته است اکه الهام میگه ایگروشکا نمیشه سلام علیکم دوستان عزیز بدون بدایت شده هستم که برادرای توی که ما چون این کورس رو تحصیل کردم اگر من یک سال پیش معلومات می‌داشتم که در مسکو چون این امکانیت‌ها هست من روز خسته می‌اومدم من خودم دانشجو هستم از شهر یکترینبورگ بلیط گرفتم اومدم من خود قانون برادرو خان تازه حاضر بدایت اتفاق گرفته شدم من برادرام گفتن که در یک هفته مثلا 500,000 برات کردن یک سال پیش برای من 1,000,000 برات کردن این یک صفر خیلی کلام بود ولی کم باشد هم در یک سال خدا بشکر تکی 2 میلیون برات کردم به یک آخر کورس یا پچینی سماوچکا ولی با یک استودنت دیگر برادرمون به کسی دیگر دستگیری کرده کار میکنه کار پیش میبریم و بینویت خطوگیای بسیار شد بینویت میدونستم رفتیم اشترافو هم بسیار شد و مقصد اومدن همین که تصمیم گرفتن که با برادران بخورم گوشمالی زو بخورم و معلوماتم رو باز هم بیشتر کنم مقصد بهترین برادر خوش آمدید رفتم تو زنده های پیروت میکرد که بیا بچه بیا همی کار میشه و تویش کنه ماهی ایول بود با فکر میکنی من پیده با تاکسی میزدم چونکه کارو به حد خوبیدم با تاکسی با زبانی تاکسی گفتم حالی نه حالی ای چی گپا نمیره تا وقتی که نه اومدم ندیدم با چشمای خودم موتیواسیون نشد و باور نکردم بعد اومدم دیدم کار چه خیلی میشه و
рафтам компютер гирифтам аз видеоҳои шумо тамошо кардам саломат боша акадоно ки мо курси бепла ё ки плакиро бепл саломат боша барин фортам баъди ин моҳи августа ахири августа байнои сентябрда партофтам ҳамаи кори сиёҳ аз питер партофтам омадам даҷа оформид кардам сай қабулӣ кардем алҳамдулиллоҳ ки кора беҳтар шидаисанд рӯз то рӯз иншоаллоҳ дар пайи боз дигар таваррӯ ҳастем мо парда мезанем капсида ана иншоаллоҳ ки хуб аст бачаҳо нигаҳ накунед вақт биёвед иншоаллоҳ ман ҳозир 100 бор жилет мекунем ки чӣ ба ман як моҳ пеш ҳамин кора вақте ки мара братиштам файрод мекард наомадам чӣ ба ҳамин кора ман сар партои ҳамин кора ҳамаи кора партои сар кунем ин возможности ки ҳамин акроби дайсан омӯхта истодан вай беҳад қимат аст саломат бошед саломат боши бардар номум Сафар история гуфта мешиносам ай потоки диём цехи химоз дорем моҳи март шудагем як солам шудагем алҳамдулилла лекин савдомона аст моҳи октябр сар шудагем ҳамин ки шудем мехоҳем как асамат ки курса харидом как дар потоки диюмен шумо 90 нафара ба фикри ман 70 чанд 80 90 примерно вақте ки харидем как дар полития дар холустама худам чандома кор мекардем ахилмон дорем як чанд ахилмон дорем шоҳидмон кардам як аз хати мегирам мемонам будан мега расходникои худмо дорем баъд шавома хати планомон дар усҳо рафтам баъд ки шудем дидем пешавиё ки инҷа возможносто дига хела дига тарафа баландтар ғалтид ки моҳи март феврал тобистон рафтам омадам бекор мондам ҳамонам мушоҳидаам система карда гирдем ки мисолан бекор як кора худам пеша мебурдам ама гуфтам хостам як попробовать кунем як может ягон возможносто пайдо мешавад баландтар омадем дидем дигар бачаҳое ки мо амоё бор мегирифтем табишнаҳо парда мезанем дигаро дидем цехҳошуна хоро дидем ҳамина сар кардем мо имадем алҳамдулиллаҳ оғозира аввалона 60 миллион зутай апороди гирдагем моҳушда пик то 10 миллион обороти монамонду ҳак ҳозир солинава камтар валтидига идентифитсиера алҳамдулилла кора пешбурдем ҳозир кор кардастем дар болои ҳамин цеха боли профессионале масштабиро кардан ки мисол химон вобаста набошад система автоматизация дар болош кор кардастем плюс дар бораи документация бисёри бачаҳо ҳозир кор мекунам дар хона мекунам чӣ мекунам кӯшиш кардастем ҳамин як хеле масъалаи официально шава ҳамаш коргаро маъқул мекунам беташвиш шава мақсад тарзи боро овардан ягон бошад чихел боре ки ба документ бошад ки инсон ҳамин кормон легализоват шавад шамоз дига илоҷ нест инаи сол уже қонуну нав имзо шид 7 январда вақтҳои пеш мардуми мои тоҷикистон меомадан патент мекардан ҳар моҳ месупурдан чекша мегаштан озод агар ки официально кор накунӣ мешид оз дига ихе намешава озир ҳамн модарое ки дар цехҳои шумо кор мекунанд оформитшон кунед дар ягон ҷо барое ки вай патент дошта бошам чекша бисупорам агар 2 моҳ пас аннулируд меша патентиш агар ба шарте ки дар ягон ҷо трудоустройство накунада мақсад уведомление дар ФМС натиеда агар шумо беҳтарин кора кардем машо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бо рости гап курс нахардагем аввал тавом омадагем баъд кардагай бо малтипликасия чихай сар кардем ман мошинро ремонт мекардам баъд якта клиент омад мошинша ремонт кардам ба вай ҳозир менеҷер дар компания кор мекунам дастгӣ мефурӯшад толка примерно неделида 3 миллион мебиёд агарташон банк баъд аз ки аввали кор аст хел баъд ман амакин паспорт дошт ба номи ҳавай феви кардем дар шам менеҷер мошинама беҳтор ремонт кардам кори ба ҳамаша бур ба пасупени рӯзида 200 та заказ мешид чӣ мефурӯхтем ман насиб мефурӯхтам мустои курси келди баъд менеҷер дид заказои ман рӯзгавай доста отказ кард мефурӯхтам ягон чи карточка кишоед мекашон кора завис пайдо шуд оҳиста оҳиста баъд тавома ки курс аст бесплатный ҳавая хон амра хондум
بعد میگن کارش که شد نازی دکتر. یعنی که شما هم کورسی به پلی ما رو خوندگین. من خیلی میگم فقط یک کس ایده اینجا. یک کم خوندگی سودا رو سر کردگی با کی شما گفتی نه؟ دو کس سه کس. یا بچه دیگه از سانت پترزبورگ زنگ زد در یک روز چند کس که میفروشه شدم. اینکه در روز چند کس که یک میلیون قریب 1 میلیون سودا یک روز کردی سه من گفتم تو چی خالی کردی میگم کورس به پلی شما رو خوندم میگه با میگم چخلا 1 میلیون در کراسوفکی فروخته از یک روز دا ای کجا میگم ای خطایی میزنی میگه نه امروز تا بگه صدا میگم دوریام بزرگ دا میگم کراسوفکی میکوم میمونم میفروشم چند سم کپیتالای نمیدونم پول جوش دست میگم فینانس و توری نگیتیش میگه سرم خطی شدم گفتم یا آرتیکل چند یکم پرس کنید یا حساب کتاب بشکنین ای یک کراسوفکی چند روبلش مونده است نه چند سم تو دیگه کسا میگوی تو یک کراسوف وای همه خیر در کراسوفکی را 700 روبل 1200 سم 1000 سم زدای سودا حسابش کردیم یک کراسوفکی 25 روبل مونده است ایشا یک 40 روبل 50 روبل خیریت مینوس نرفتی نه که خیلی خیلی دویدن خطی اودام بفرا میشه و معنی نکرده است به هادوای کرده بو میدونی چی برند با یک روز برای چی 20 میفروشه فقط برند آدیداس نایک همین چیزا فروخته است ایدا صحیح اون خیلی کورس به پلی ما آباد سویاز نداره خوندی رفتی دالشی الان همین اکرامشون بود یگون خطاگی نکردی خیلی بخوی نه بعد خطاگی نکردیم بعد آنچه خوندم بعد منیجر دیگر روز که زن جواب باشه نکنه جوان چه کردن داشتم کورس بخون ای منیجر ده 7 قدم پیش میره چون میگه منیجر بعد تمام کورس پنجمگیری بود داره باید خونده دو روز پیش همون سرویسی که داشتم همه چه پروواردیم همه چه کردیم اوفیس کردیم کامپیوتر پولی کار که جا سختی بعد بینیم خبرم کارچکوش انشالله سرجوف داوی بشه دیگر اوپن نرمال شده این جهت نسام دلیل خرسندی نیست وقتی شما یک کاری از که درآمدتون محکم میشه که برای این کار شده سببی کنش نکمانده ایمویای این برای مو یک ریسک هم است که هر چیزی که میشوه مدام تاثیرش میرسه دوم میکنیم کارتون پیش بروه که نگین که ما میدی اوش ایالما موندیم دام است خداوند نگهبانتون پیشنهاد حضور اساسیاسیون سلروی توسعه شده مدرسه اول برای چی اساسیاسیون برای چی در کدام مدام уже ما حضور خواندگی از سخت در رسیدگیم که دیگه علمون هم قدم میرسه دیگه بالا رفتن نمیتونیم روز کردیم نه پاتولوگ هم داره уже پاتولوگ اورز ما گفتم تاکو شما باید уже ҳо ягон нафаре миллионник айку часовой консультация як соаташ 100,000 айку як соаташ 150,000 айку брои кар кампла битю ани хали консультация уже шумо ба ҳамҷа расидин ин имконият ҳам дорем шумо уже дуруст ака барои ҳамин ма чӣ пешниҳод дорам ки ассотсиатсия барои чӣ дар кор мудам вақте як группа мешавад як компания мешавад чӣ қадар ки ҳамин расо чун дорам мпселлери намидавам гузаштак масштаб наибат гузашт ассотсиатсия ҳам хел мешавад ки мисол оборотҳои одамо кадоме аста 1 миллион боло боша қабулш мекунем ва даромадаш плаки боша барои чӣ вақте плаки боша як кас метавона ки вообще селеро наметавонан мисол як соата 200,000 о вақта ман метавонам ки анам хали спикерро даъват кунем биёя савол шапакш кунем шумо фаҳмидӣ як кас шумо қати спикер вақте ки ҳама селеро саволоша тайёр мекунанд шумо қати ҳама сум мепарда бигем ҳамун спикерро даъват мекунанд ҳамун спикер қати чӣ саволе дори уже медид как товара то буровардан дигар саволе ки як гала саволе ҳаста ки бояд саволро мо битием леки уже патолог дар астагем дига намедонем чӣ кор кунем барои ҳамин ира ҳамин рӯз ташкилиш мекунем оли ама ями уже селерои ки 1 миллион оборотш бисёр баланда уже бисёр шудагия беҳад бисёр беҳад уже як патолог дарст кардагиан дига наметавонанд мисол наиҷо патоки 5 нав бигем сар кардагиан шумо ҳам як мопас ду мопас ҳамин ситуатсиядан мерасем ихе минени мо ихела ҳамин одамо ки ҳам як мода 500,000 кор мекунем мехай нормалия кузинаги 500,000 кор это плохо دیگه در کار رسیدم لیکن نه کمی دیده سنویسا دلش تربیت کردم وات естественно برای چی 500,000 که میمونی برای کی
селеро уже ба хват шудестияда конкуренция бисёр шудеста вот именно Абдулло недавно як курс рафти чанд сум расхун таиту 120,000 рублей чанд рӯзда 5 рӯзда 120,000 рублей ана якай ки ҳам ҳамун ҷабистон мерава акам шумо будед намафкирем шуморам ин аво акаям буданд систематизацияву персонала чихе кор ҳар чиро ёд гирифтанд дар кора ман мехоҳам шумо бизнесмен шавед просто як вайл биресида хали чӣ намедорам ами ярлаки вайл биресида дахтон кашока ма бизнесменам на самом деле худ коргари корхонаи худ ти ини хали не хали бояд набошӣ коргари корхона набошӣ бутони ки инамо алтай ҳастем хали бачаҳо дамгирӣ ки дабошам видеоро агар бра я ҳафта да алтай дам бигирӣ да уҷа бо ауҷа миёи я багаж знания қати уҷа ҳама бизнесмене да уҷа ҳам одих мекунӣ ҳам ҳар шаб мехештаги чақ мекунӣ ҳам бо ташкил ба наздикӣ бо мешава ҳамун рафта знания ки мегирӣ ҳамун рафта омадаги бепул меғалтад иломҷон Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Номер шоҳид ай патоки ду машаллоҳ пеш настройка кардем охирон пеш айдабиз иншаллоҳ камтар беҳтар кора сар кардем борора фестем баро иҷрашта средни 1,5 миллион аки 1 миллион то 2 миллион ҳар маҳал қил средни 1,5 миллион агар 1,5 миллион боша примерно рӯзу шуда савло 50,000 рублей чӣ бор мефурӯшен ака тамом иншаллоҳ хай ҳамешам главне ҳамин чиз сум меора када ки сад пур мешава ту уверени ки дига борда кам кам даст дароз кунӣ дига борро бизанӣ фозилҷон маромат кунед Assalomu alaykum va rahmatulloh. Nomim Foziljon aka meshnosen. Biyom patologiya miyakda shoxonagim. Man so'roqqa kor kardم 57,000 oylik گرفتم در firmai Sputnik razraboch kor kardم. Ba'd eval 3 mah kor kardم ustaga guzashtam ta 90,000 oylik گرفتم. O'z serovni یک روز دو روز سه روز خدمت میکنید 60,000 70,000 همون پاتن کوارتیرا رفتاری خوبند راسخود نشان سوم جمع کردن باشه وقتی که چیزی شما را دیدم یکم گه کردم وقتی که شما گفتن که اگر ایپن نیافتیم ما ایپن نداشتیم ایپن نیافتیم سومتانه گردانه میتیم من باور کردم خریدم و وقتی که گرد اطراف همین انسان خیلی وحش میجایده وقتی که من استروکه کار میکردم یا بچه یک ماه دو ماه قطعشان کار کردیم در اینجا ولی بیزنس میکرد و همون دورین سترویکا سامسونگ میفروخت او میفروخت اما گفتم خیلی وضعیته گفتم من به اینجا دارم این پاسپورت برای کار گفت بیزنس بهترین چیز بود فقط با پیش بود اگر همون آدم گفتی نمیشود من این کار سر نمیکردم دیگه آدمی که اکانت گفت من سون ندارم در تاجیکستان بود گفتی بیزنس باشه چانس میگی در کارای من خرج میکنم ولاجت میکنم تا کار سر کنم یک ماه پس اکانت تاجیکستان آمد این پیشا کشور داد وقتی که این پیشا کشور داد وقتی کار سر کردم اکانت شدم میگم که یکون خوزاور چی کردم یکون پرداخت داشتم سودا نشید سودا یک تعداد بود بعد توی را گذاشتم توی کام طرف سوداش خوشو طرف بود ایسا داد نیافتیم اگر شما وقتی که زدم میکنه تمام بشه اسپری نمیکنه اگر که اسپری نمیکنه نیست بعد سنتری ماسکو یک تعداد تا میدوختیم خدمون قطعی جورا بودیم میدوختم میوادم اگر شما میدوزم من 200 روبل دیگر فرستادم دیگه باش اسپور همون زمان بیل ازش یک قدم برای خریده که پرینتر نداشتیم هم 3,000 روبل پرینتر نمیتونستیم خریده سوان کمش سوان اولش کرده که 45,000 کورس بود 20,000 رو گرفتم همه ارزان 20,000 دیگر شاید ماشین گرفتم 10,000 دیگر گرفتم برو خریدم سوم نیست وقتی که من کش کم درک زیاد شد 10 تا شد دوباره کوارتیر گرفتم یکم کس نبود که راه نشان داد یکم دانست باید ما این کار نکردم که چی بسوره کلینت بسوره اما توار نیست ما فکر کردم همه کارمان در بود آیندهش خوب بشود که طلبات بسوره
تو خونه کوارتیر 80,000 فرض گرفتیم دو دیم یک ماه رو کار کردم اگه 3 ماه کردم به خلیج کار کردم نیست بعد در رفتم در استعمال کردم اونجا 6 ماه کار کردم اونجا هم 3 ماه کردم اونجا گفت کاواش بیست بعد یک سیخ مایدار که گرفتیم اونجا وقتی کار کردم 4-5 ماشین رو کار کرد اونجا سیخ مایدگی کرد از الحمدلله گرفتم یک 800 دلار سیخ 800 دلار رسد 800 دلار کار کردم در یک ماه الحمدلله ما 10 میلیون زیاد آورد میکنه این مردم نخیرش فکر میکنه که این دروغای 10 میلیون فکر میکنه که در خود داره این پریبل نیست این پروست عبارات داره همین یک ماه اگر 10 میلیون آورد کنی 30% 40% ماکسیموم این پریبلش هست پروسس خدمتی هست اما خیلی وقتی که بسیارش فکر میکنه دروغای نمیشه خیلی اگر ما تازه فکر کنیم значит минимум 2 میلیون تازه درآمد است خیلی میشه اگر وقتی پروسس خود داشته باشه برای که ما الحمدلله لبای رازبر لبای اسارتمنت لبای برنا ما دبات کردم تون در مغازه خدمات اکثر کتیبا نرای تشاور میکنه وای که اگر رازرشن بیتی بعد اما لبای برنا وزنی گفتم لبای رازبر لبای توارا اسارتمنت کردم میتونم بیت افرادش بزرم خدام رازبر رو خداوی کدام материал خداوی میتونم حاضر امی обороти магазини шумо давай бирез дар як моҳ 10 миллион фоидаи тозаш 3 миллион дуи нахай ду минимум тозаш ҳам барои мошин хардан якни миллион мешава меша нами як моҳда якни миллион барои ҳам расходаш бикунӣ ки дигар меша тозаш баъди расходи коргару арендава برای 30 میلیون بار زفر داشته باشید و سالن آدمایی که میکنن پول در عبارات فروش رفتن بهترین عبارات خاموش رفتن میگه فایده است و یا ارشادش میکنید تو بار زاتری دوری همین در چند مدت شد ایم نقطه چیزای ماه سپتامبر بود کی بود ایم کدام سال بود 2010 میلیون عبارات رسیدگیش ما چیزلاش چند گذشت یک سال 3 سال همین اخیری 4 ماه خیلی شده نه اما عذابش امروزی کورس خونگیتون تو 6 ماه ما فقط سوم کار کردیم راسخو کردیم کار کردیم همش نو رفتیم تو 6 ماه یک بار ما کار کردیم ایس پس الحمدلله سوزا обшими همش چند قدر برمیگیره ای کدام وقت شما اما استرویکا دا بودی ای برومادی کورس خریدی هم شو روزا اما کدام سال بود اما سال 2022 بود اخیرش دکابر 22 یک سال و یک ماه شد یک سال یک ماه شد سال همین روزو کم ترک چی کرده بودیم اما راسخودو را محکم کردم قرض برآمده بودیم 6 ماه وجود شد که یک آدمی که اگر نیرنگ یک کم شما دعوت نکنه وقتی که ای کوارتیر استرد میکنن ای داچ استرد میکنن نمیشه یه جای دیگر را میگیری ایش نو امید میکنه که دعوت نمیکنی итогш як сол як моҳда мешавад ки оборот 10 миллион фоидааш инахай 2 миллион шогирдои мо яктиш бача акима бепул ёд додагим студентаи 2004 солаи будакай вақте ки гуфтам ки то биёкума қатима кор кӣ ман нишон метиҳам итабшо ман нишон метиҳам сум ма метиҳам сум наметиҳам тавар метиҳам ма материалдам метиҳам кае ки аввал бер сум омад биё اگر اول در سومی که نگذاره من در سوم نتیه برای که من باور دارم продажа میشه اکاش وقتی که سر کرد بعد 15 روز زکاسش 10 تا 5 تا میشه میگه که اکاش گفتی را بود نمیشه کوریت خاطر بچه ماکش هرش در کوارتیر هر روز میگه که کوریت نمیشه فقط این گفتی ما چی میکنم استروکر میرم ما کور نمیکنم چی برای اگر وقتی کار میکنی تو بانکرو بشی فلو تو نمیسوزی من میسوزم کار چند فکر ما بلند میکنم توانم میکنم تو بفرو اگر که همون فایده شود سوم امیور میتره اگر نشود بفرو آیده اگه سوم نمیرود چی نتیجهش؟ نتیجه کار کرد اکاش گوش نکرد رادمو اکاش تو من نتیجه دستگیری میکنم شک مقدر روی برابر نشد دیگه
пушти ма омадест. бар баробар шумо омадесте. Акаш чӣ мега ҳозӣ? Акаш ами барашо бара биёра такси. Муҳит به هر چیزی برمی‌آید. همین آدمی که اسپسیالیست نیست، او اگر اکاتم که باشه، چی لازم نیست. چخه آیا آدمی که یا عمر ماسکی جای کلاگی میگم رنج روور بگیرم نگیرم چخه باشم رنج روور و چه سبب میشه یا اگر ناج نشیشته رفتنش نمیدونه چند خمیخر نمیدونه شما مسئولیت میپرسی. بزیبون. تو رکلام اثر می‌کنه. ناوشنیک سودا میکنه 250,000 ده سه نمونه ناوشنیک داره 250,000 یک ماه رکلامشه تو سمایی کوپش او میکنن از خود پریبلوش نمای سوم میکنم چیزی پریبلوش نمیبینم 1,800,000 چیزی پریبلوشون تو 2,100,000 مثلا من نفرو که ما کانکورنت دارم 1,800,000 تو 2,100,000 بگیم چیزی پریبلشون ای общий پریبلشون مثلا 4.5 میلیون ای حسابشون میکنم راسخودش نمیبرود حساب میکنه خیلی ما میفهمیم حساب میکنه یک مثلا 2 میلیون کم یا زیادتر چیزی پریبلی آدمای همو بگیم 100,000 یا 150,000 هر ماه در رکلام خودش سال میته назар бародар шумо гуфтем ки екатеринбург омаден яъне ки барои ҳамин вохӯрӣ екатеринбург билет гирифта омаден чӣ гуфтанин ҳамин стоита ҳамиқа вақт сарф кунӣ пул сарф кунӣ дигар ҷои дигар корро монда хеста ба ҳамхати вохӯриро биёӣ чӣ хел гузашт вохӯри амирӯз албатта мехоҳам бигӯям ки вохӯрӣ дар сатҳи олӣ гузашт агар ман медонистам ки як сол пеш дар москва чунин мероприятие баргузор мегардад ман ҳатман меомадам аз ҳар як рӯзе ки пропускат кардам аз он рӯз пушаймон ҳастам бениҳоят шод ҳастам аз дидори бародарони тоҷик аз огоҳ шудан аз муваффақиятҳои онҳо бениҳоят шод ҳастам ва ман низ минбаъд кӯшиш хоҳам кард ки чунин результатҳо кунам мисли шогирдҳои шумо ин бениҳоят мотиватсияи хуб шуд ва ба дигар бародарон мегӯям ки бисёр фикр накунед амал кунед агар дар дил орзу муроду мақсад дошта бошед ҳатман ҳаракат кунед дар чунин маросимҳо бештар иштирок кунед барои баланд бардоштани рӯҳу илҳоми худ савияи дониши интернетӣ барои дар оянда корҳои сабуки интернетиро бароҳ мондан дар зиндагиам барои он ки ин корҳои ояндадор ҳаст ин корҳо хеле развитии хуб дорад ва барои ҳамин тавсия медиҳам ки ҳатман аз пайи ҳамин корҳо шавед беҳтарин ҳазору раҳмат замон бошед муваффақият барои шумо дам ахе суфиён хуш омадин вохӯрида чӣ хеле ки менеҷери мо охиратман гап зад ман ҳайрон шудам ки шумо ай европа хистин омадин барои чӣ хараҳи дуро омадин барои як вохӯри простой якум саудӣ оё ҳамин вохӯри оправдат кардам хараҳомадагии шуморо саломат бошед ман вақте ки ҳамин видеои шуморо тамошо кардам рост шавам интереси сахт пайдо кардам баъд ҳамин интерес ки пайдо кардам баъд ҳамин фаҳмидам ки баъди соли 2024 ман хеле вохӯрӣ мешавам бо программаи наставни чиста дар интерес ки доштам барои ҳамқа хестам омадам рост шавам ҳамин вақте ҳамин ҷо омадам беҳад чизе ки мада дар кор буд беҳад чизои интереси дар кор буд фаҳмидам ҳамин ҷо якумаш дигимаш беҳад шод ҳастам ки ҳамин қадар бародари тоҷик беҳбудӣ мехоҳанд дар ҳаётшон дар ҳамин вақте мехоҳанд як дар ҳамин ҳаёти худшон изменӣ кунанд
ҳамин пешравӣ уже шидеста ман ҳамин худ хеле шудам ҳамин кор худ ман мехоҳам ки дар ҳамин ҳаётам як чи изменит кунам мақсад хес майраи дур мақсад Европа омадам я изменит кунам як чи дар ҳамин ма дар омаданои шумо бовар кун хурсанд нестам наоборот ма дар ташвишам ки оё ҳамин раҳои дароза бачаҳо меоянд ҳамин чиза оправдоват кардан метонем мо ё ки наметонем бовар мекунем ман якбораги ташвиш мешавам ман ответственность ман 10 баробар зиёд мешавад ту бачаи москва бошӣ агар 2 соат вақт сар калеҷа омадагӣ бошад парво надорам хай мегем я омад мардума дид чӣ пешравӣ кардесем як вақтша нағз гузарон хес рафт лекин айраи дуру меоем шумо и барои мо як риски калон ман азоб мекашем моментода кӯшиш мекунем ки ака ҳамин омадагит хурсанд биравӣ ай ҳамиҷа якним моҳ пас бо мегардим меравӣ баъди курса гузаштан насиб иншалло не чӣ хеле диде бо я ман айраи дур омадаги нестам иҷа бо бародари Ханты-Мансийск омадагиам уҷарам хеле раи дураем акаи Хуршед ай худи Ханты-Мансийск омадагиам иҷада бо Екатеринбург омадагиам ай тамом иншалло такя ба Аллоҳ ҳавол кардагием иншалло ки Аллоҳ розигиш боша мешавад аввал такя ба Аллоҳ бале ҳатман албатта ҳеҷ чиз бе ин намешавад иншалло хуш омадӣ ака саломат боша ака хуш омадӣ гап нест саломат боша акай Муҳаммад Расул ба охири мо хуш омадӣ ҳарчанд ки шумо шогирдои курси мо нестем вале аз омадагитон розӣ ҳастем бисёр селерои моро дидем тоҷикора то ҷое ки медонам шумо фақат дар кӯргоҳи урусҳо ва дигар миллатҳо мегардем чӣ баҳо метавонем ба охири ташкили моро шумо خب авваломбор ассалому алайкум ҳама тамошобинони азиз бачпишкои акай Ҳабибулло ман гуфтанӣ ҳастам ки якум борам дар кӯргоҳи шумо масалан кӯргое ки мегардам уҷада ҳамаш урусҳо дигар миллатҳо ҳастанд ман намедонистам ки дар Москва то есть дар Россия вообще-то такое окружение есть среди таджиков ним хеле одамое ҳастанд ки интернет-магазин и так далее бизнесменое ки ҳастанд ки омадам дидам вообще-то ощущение другое да хеле хурсанд шудаем что тоҷикои худмона масалан айни кори сиёҳ буромада уста уже омадаистиян ҳами бачаҳоро дидина ки уже обороташон як моҳ 10 миллион уже хеле хурсанд шудем бачаҳоро дидем уже это оянда план ҳаст ки оянда қати бачаҳои мо ягон ҳамкорӣ кардан ягон кас қати уже маслиҳат кардан қати ягон кас иншоалло ҳастай план оянда ҳастай бачаҳо қати чақчақ кардем номеромона гирифтем масалан шиносо пайдо шуд чанд кас уже уже шиносо омадаги польза шуд охир конечно чего польза намеша хеле маросимое ки масалан бо охирио главный польза это нетворкинг шиносшавӣ одамо қати шинос шудан хеле чизо ҳарчанд ки шумо дар Вайберис озон таҷрибаи бисёр дорем кор кардагем вале все равно ай бачаҳои мо ягон чиз нав гирифтед ба худтон ай гавзаниёшон ягон чи нав чӯ намегирем ака ҳами чӣ мегӯям ки ай то говора то қавра илм омӯза кард чизе ки ман медонам ё намедонам чизе ки ё медонам ман намедонам ҳами мо ҳами ҳар рӯз масалан дар болои хидмат кор мекунем ака масалан меомӯзем масалан рӯзиам хеле платформае ки ака аз он Вайлберис ё ҳар рӯз обновит мешавад алгоритмош алиш мешавад ва ҳар рӯз бояд наомӯзӣ следит накунӣ намешавад ака қафо монда меравад ораи чӯне бача одамое ки ҳастанд айма пеш медонам омӯхтем ва ё айман хеле ҳазор омад хуш омадед ҳатман бо худои дигарда иштирок кунед насиб худо хоҳад ака ҳамкор мешем дар оянда насиб худованд равон ака салом бош чӣ хел гузашт маъракат хеле даволав кардӣ хеле азоб кашидӣ иқа мардума ҷавоб додӣ ҳамаша ҷамъ кардӣ ҷавоб вардӣ и бардар хиратманд арзандаи таҳсину
раҳмат гуфтанай хелаши азоб мекаша бачаҳора ҷавоб метия ами рӯзашда қариб 100 кас менависанд намедонам ту нормально завтрак обед ужин мекунӣ ами рӯзо гап нест хиратманҷон ҳамин дарди тура шодон дошти аз сол пес ки дар ту гузашт буда дигарон мегузара насиб иншалло ташаккурем бародарда додар мунай менеҷери мо ҳамияй ва ҳам кураторай бечора ако истоиста иншалло ки настам мекуниши иншалло ҳазор раҳмат хиратманҷон вай кунем ҷамъ мекунем ози хай тамом шудестай командирам дабуд ки анҷа хон то хаштаги мафҳум масалан дидем ки зиқ шидаги ама дидем дабуд гуфтум биён хай биён чока не просто баъди хирайда бачаҳои дури москва ба хайран шумо раи дур омадагин бача савол наги ма ҷавоб дам хорошо номтон ки будака ма имрон айсар сар метим имронҷон ба охири мо хуш омадӣ ҳазор раҳмат ки қадр карда қадарраҳои дура хиста меоин бовар кун намедонам ма чӣ қадри хирсан шавам ба мақсад вақте ки одам қадр карда меоин мегуфтӣ ки бародар ай куҷо омадӣ ва оё ҳамин вохӯриҳо арзанда ҳастанд ки қараҳои дура биёӣ ва дақиқа вақте ки дар ҷае гузарондасти ҳамин рӯзи шанбе якшанбе чӣ чизоро ай даст додӣ ки и вохӯриро мисол ба даст овардӣ в общем салому алейкум ҳамада одамое ки моро тамошо мекунанд в общем ма ай тарафи север ай тарафи нижневартовск омадагиам нижневартовск чанд соат рахат ҷара агар ба самолёт биёй где-то 3 соату 40 минут где-то 3,5 километр туда обратно чанд сум билет где-то ягон в данный момент 20,000 где-то 20,000 бо мешаги қимат 30,000 меша а так агар ки стоид набуд ман қаз сарф намекардам вақтма тем более бо рӯзои шанбе якшанбе ҳамин кори мода клиент ганда бисом меша чӣ кор мекунӣ парикмахер барбер мужские стрижки ҳамин шанбе якшанбеда ҳама выходное меоян сарпаскӣ мебиён ҳамин чӣ хел бигӯям виручка ма рӯзи шанбе якшанбе вобаста из-за того что собрани рӯзи шанбе мондем ман гуфтум хай выходной мегирам мебиём даже тиря там шава чанд сум ҳамин рӯз да бой додӣ агар бигирем рӯзои шанбе якшанбе ма стабилно агар 2 рӯз бигирем ида 30,000 25-30,000 точно 30,000 парикмахерский монди хай ҳеҷ кунам билет 50,000 ба ту бародар аз худои дуруи ҷа гостиница хоб рафтан я 60,000 70,000 примерно палиди барои аввал одамое ки мегӯянд курс қимати хехи мо курса да як рӯз расход мо мекунем курси якни моҳара да як рӯз расход мекунем мерем иҷа ай суҳбатҳои бачаҳо ягон пишти нав гирифти худ потоки панҷумия иҷа бачаҳо будан потокои дуюм сеюм чорум гап задан оё ягон нафари нава контактоша гирифти қат ягон аз шинос шидӣ ягон пешравиҳо ягон навигариҳо дидӣ бале вот ҳамин чанд одамое ки ранги ма дигар шаҳр омадагиам ман контактома гирифтем алиш кардем чтобы до оянда ки агар биёем бо як ҷоя мебиём а так бо контактора гирифтем ки чтобы гостиница истоданда гостиница истоданда чтобы як ҷоя бестем бо пага мерем ягон садовода ягон ҷоя мерем товар мебинем бо анализ мекунем ман специально рӯзи шанбе мемонам ки бачаҳо биёянд шава шанбе аён пага якшанбе одамо областҳои дур мебиёянд чтобы чӣ қадар ки дар уҷам гуфтум пага якшанбе бо ягон кори дигашон ам буд кунанд ҳар рӯз москва биёянд проблемае барои мардуми дига област пага намерем мегардем садово дига коротона мебинем яҷоя баъд бо ҳама падама ман пага билет дорум бо обратно мепара мерам рӯзи 20-ам да план аст омадан хай бо мебинем шава агар 20 да бо мепара мебиём 20 хай бо охири калон мешава агар ки шава мебиём иншалло ҳазор раҳмат ака гап нест шумо раҳмат барои дарси додагӣ бачаҳое ки тамошо кардасиян агар ки шубҳа дошта бошанд барои курса харидан метавонед ки смело спокойно бихаред барои ки шодон молодеса шодон семеса мачура хушрӯ мефаҳмонад ягон шинаси дара ҷавоб метия хеле чизора шодон чизора кам ёфтмеш акаи абдулло акаи куратуро ҳамашон ҳамаш чи саволе дорем ҳамада ҷавоб метиҳам да ҳама шер нарай на самом деле гап нест зинда бош ҷамол бифарашиди хела хела бифарашид ана ҳазур омад ҷамол ҷонавар барое ки тамоми маъракаҳо дар рости гап ҷамол меҳнат мекунад
қанду қанфиту севу ҳамин шоколаду ову чою ҳамаро ташкил мекунад рости гап. ирӯз чӣ хел гузашт маърака? вообще да сатҳи олӣ гузашт. Бачаҳо розӣ буданд, даволе буданд? Хело даволен. Соҳбати озор ҳар ки мисли худша гуфт, результатошо нагуфта, иш ауш ман лишни худам мотивация гирифтам. Бовар кун я наво результато гап задистам, қантошна бихарам бахло. Биен инам хел иштирок кунед, инам хел результатора мебинед. Дига энергиям хел межӯша ки мегӯ ки ҳоз бихезам сар кунам ҳамин кора. Розӣ ҳастем? Чое ки мо ташкил мекунем, роҳат мекунӣ худам баъд ин корумон? Чӣ розем охи? Конечно розем. 100%. Беҳтарин кора кардем. Беҳтарин кора кардем. Инҷа ҳар як одаме ки ҷамъ мешавад, мисол вай ба як умеде мебиёд. Мебиёд ки вообще дига хеле уже результатай мебурояд даволи насай. Конечно хубай. Беҳтарин. Беҳтарин. Бубои мубориз. Паруслов. Паруслов ту даст. Хавал. Ҷеша мебри. имрӯз вохӯрӣ бениҳоят хуб гузашт. Ба фикрам микрофони ҷа назарам мешад. Туда можно. Туда можно. Да. Чунки озод буданд ҳама ба ҳазур шишта бо якдигари суҳбат карда, рақамҳои якдигариро гирифтанд. Аллакай чанд нафар гап занон карданд оиди партнёрӣ. Мо фикр мекунем баъди вохӯрӣ аллакай якчанд производствои нав мешавад. Дар оянда иншоалло да. Уже чанд 3-4 нафар аллакай маслиҳат карданд оиди ҳамин производства. Хай ман фикр мекунам ки беҳтарин лекин бо беҳтаринаш рӯзи 20 мешавад. Боз ҳам беҳтаринаш касоне ки мехоҳанд ки иштирок кунанд, марҳамат биёед иштирок кунед ва результати бачаҳоро бинед, чунки ҳоло замоне шудааст ки қариб ки ҳама ба онлайн гузашта истодаанд. Шахсоне ки мехоҳанд ки дар ҳақиқат ҳаёти худро тағйир диҳанд, як имконияти беҳтарин. Инчунин баъзеҳо масалан дар инстаграм ман менависам ки ака ман сум дорам, лекин намедонам ки аз куҷо корро сар кунам. Ин вохӯриро як имконияти хуб мебиёед, бо ягон партнёр меоед, ягон шахсе ки мисол кор кардани аст, пул надорад, ҳамин вақте бизнес кардани мешаваду пеш рафтани бошад, ҳатман бо партнёр пеш равед. Чунки худатон то оха рафтан бениҳоят хуб аст, бениҳоят бад аст ва рискаш ҳам беҳад безеб аст. Чунки вақте ки сӯхтед як худатон месӯед, вақте партнёр бошад аллакай 50-50 мешавад. Беҳтарин гапора гуфтан мубориз. Беҳтарин гапора гуфтан мубориз. Як бор берна мерем, мебинем мардум чӣ кардистем. Шикеле ки мебинем бачаҳо чахчах кардистанд. Саволу ҷавоб дар авҷай. Обычно ҳамихе мешавад ки мо 5 соат 6 соат мегирем, тамом мешава вақт, лекин бачаҳо рафтан намехоҳанд. Инагда то 8 соат давом мекунанд вохӯриҳои мо. Барои ҳамин хотир дӯстои азиз, ай вохӯрии ояндаи мо агар ки ман эълон мекунам ки вохӯрӣ аст, кадометон ки завқи омадан дорем, як ҳафта пеш зарани рашод бигирем, гап занем ки мо меоем, ма залои калонтар бигирем барои шумо. Ҳоли мо ҳамин зала барои 35 кас гирифтем, зораву нолахати 10-15 кас дигар ҷо кардем, 50 кас. Ҳаминҷа 15 одам зиёдӣ диромад, канта тест нашид, танг шид. Ям ай бихчун бачаҳора, ҳамият чира фақат мегем, бо мехе мешава ки то охирон рӯза наменависанд номшона, баъд менависанд. Агар заране бинависем, ман залои хушутар мегирем, залои калонтар мегирем, қимат мегирем, ман ҳамин чанс мебошад аз ходиш мекунем, лишби комфорт нашава барои шумо. Шумо ҳар дафъа биёен ҷоҳои нава бинен, центри Москва да мегирем, ҷоҳое ки Мегафон, Газпром, Лукойл, ана ё мегзарам встречаҳошона. Барои шумо ҳаме корро мекунем мо. Главни биёен, партнёр биёвен, контактора бигирен, бизнеса оғоз кунед, зиндагии шумо дигар шава. ҳай моро ҳам ҳатман дигар мешавад. Мо дар дуруни шумо, мо ҳам дигар мешем. Худованд нигаҳбонатон. Хайр дӯстои азиз, ба ҳаматон ташаккур ки навори моро то охир тамошо кардем.